أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ittaqullah haitsuma kuntah ittabi sayyiatil hasanah tamhahuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah wa syukurillah mas muslimin bapak-bapak teman-teman bikin ke hadirin salah seleki tokoh-tokoh masyarakat pegawai syarah panitia pembangunan masjid kita Masjid Ar-Rahmah. Kita semua jamaah, ibu-ibu, tentunya yang terutama sekali adalah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Rabbul Jalil yang Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan karunia, kebaikan kepada kita semua sehingga pada kesempatan yang nikmat ini, pada waktu yang berberkah, kesempatan yang baik, tempat yang baik, dan kita diperuntukkan kebaikan yang sempurna, berkah, keimanan dan ketakwaan yang Allah titipkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan umur kita, dengan keimanan itulah sehingga Allah mengangkat derajat kita, kebaikan kita, kehidupan kita, rezeki kita berberkah, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuninya dosa-dosa kita karena ada iman. Nikmat yang terutama dan utama sekali dari seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita sekalian di dalam kehidupan sementara waktu ini di dunia yang sebentar saja, yang namanya 60 tahun, 70 tahun itu tidak dirasa. Mungkin kita di sini sudah ada yang umur ya 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Sepertinya kita sebentar sekali saja. Begitu waktu menggilas kita, hari demi hari, silih berganti siang dan malam. Akhirnya kita tidak terasa umur kita ini sudah 60 tahun, 70 tahun. Sehingga semakin hari tidak ada yang dekat kecuali pintu masuk kubur. Jadi ujung penghidupan kita di dunia ini adalah perpisahan. Semuanya kita akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang dunia sifatnya sementara, tidak kekal abadi. Kehidupan kita yang abadi nantilah di negeri akhirat itu. Karena kalau orang tidak mati bahaya. Kalau kita tua renta menjadi orang pikun 120 tahun umur kita, editona na musumanga lino yunroy ko tumotolak dak nah. Ipakarepa-repa manitawe. Talimanan nak mani koro matinro mana ni tawe idi bawa de to matinro. Silalota pura na pantre nanaeng kang mo pian reta ko sadeta talima kadaki manana ki mataru. Yaro nanae galunge bat talina lagalagay de ga pantre ka de ga jampangi ka na sabak lesan ni rupa mikirange. Denene riseng anu pura iseng. Dan begitulah hebatnya dunia yang kita tempati. Dan nanti ada kesannya dunia ini ditempati kalau kita mati. Ya ko tutuki maka pak dito na coco maka dia natatambau murue ko nalaki aso nalaki wani. Ya.
Tetap ni haji. Dua tulah sakulino digaga Pak Burana. Atawang si bawa amateng. Ya kong kasibatan ya wakisi runtuk na kada deje wita nanri koto pada 5 tahun ni purata masyarakat meru kampung na anu mi itu na pakariu-riu mi. Ya. Tacami-cami mi tapa tadena tu na pada waktu na tahun 1919 umpamanya 72 73 sudah berubah sekali kita punya pertanda bahwa ini ada rodanya. Ya. Dan begitulah indahnya kehidupan sebab kalau orang tidak mati, tidak boleh orang tidak mati, harus kita mati. Ya. Yang kita inginkan mati dalam keadaan muslim. Barakallah, alhamdulillah, insyaAllah. Salawat semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Atau malakbi na pong Allah subhanahu wa ta'ala na pura na patuo o kulebo na lino yasang Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na binna sinin na tawe ya, yaitu nabi-nabi makdiulo biasa yutu sit di wanua sit di nabi sit di kampung sit di nabi biasa tu dua nabi dua suro sit di kampung. Ya apa oleh malabina Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu si dilino wajib manang isi tonganna maka cio oko Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ya apa tu bangsa Nabi Suaib kaum Madian, Nabi Musa Bani Israel, engkau yasa kaum Tuba, kaum Ad, kaum Samud, engkau mana Nabi naya secara khusus. Tapi itu oleh malabina Nabi Muhammad SAW yutusi untuk ia mana sini na tahu ampai itu di agama salengi dega ga perbatasan daerahna maka dah khusus jazirah Arab de padang pasir orang kulit putih kulit hitam coklat matanya putih rambutnya itu tidak ada perbatasan antara batas areal daerah dan juga suku ya. Itu memang je iseng itu arung bangsawan suku kami memang itu oleh malabina Nabi ta Arab Quraisy ya. Jadi dia punya pan itu dia itu Bani Hashim, bani yang termulia di kota Mekah ya. Rasul sallam itu diberikan umur dengan umur 63 tahun. Dia itu diangkat menjadi nabi umurnya 40 tahun. Menjadi rasul 40 tahun. Turunnya fase Al-Quran itu 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Jadi masa kenabiannya dan kerasulannya 23 tahun. 13 tambah 10, 23. 23 tambah 40, 63 na tahun umuruna limalabina tu Nabi Muhammad SAW iro cinampak lakda minapake kembangkan iro risalana agama na Allah Ta'ala masa yang sangat singkat 23 tahun masa kenabian di dua tempat Mekah dan Madinah orang itu berubah tadinya menyembah Allah yang banyak dan kembali berilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak ero riolo jahiliyah ero ya koro Ka'bah ero teluratu 60 na berhala. Ya tu di oko kampus tadi to na megala da mana berhala na tawe na. Ero baja ya si sompa sangadi ya si ya si pokokna asaso isele puangnya. Ya. Na tako angkai le malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okotoniro nono ikul huwallahu ahad surah al-ikhlas iro maka da iku Muhammad puade maka da kul huwallahu ahad pada niro narakat kedua pungulata la siddi wah rajib pagalay bawa iro maka da manang itaw di kampung di kota Arab taluraton na pulo na moje aju mapaka-paka minaruntu ko padang pasir puato ka pangie leto kalilili na ye man ka makalilima ko pak itu yeseng mas sumpah ko saliwan na pungulata la sejak riolo itu
Isang berhala ya je idi de tuna siaga manu berhala ta kumenya tu. Ya mo tu tali lolisu maka de angka kapuina buaja, angka anak malajanna, uku tu agasane macira-cira lumpuh. Iya, tapi Pak milo dampang ngaya rampi-rampi. Pak iya pokok ladat tu je iya pokok i. Ya. Angka kamaha idi kutu ta bola-bola milo dampang tannya idi ya satu. We ya je rawatan macara me Pak maka je sang itu macara ma ya. Kong kana ta aja na ta pancaji ustaz sih, makanya aku mau caji imam. Ya ko imam digagap bantai. Ya na rokok rokok mana tai mundri. Mo tauleng de nang kaso siruntu, mo de to sewa ada tu imang ini ku mancaji makmungi rokok ki ha. Aja tak kadai dia ya usi cocok je tu imang dia wasi tu je nunai. Imundri pia ai aja na tolo mesti ge Pak mana salah dai metu. Jadi ia ya senge ia malak dak pokok melo tali rampe at-tauhid Ya. Dito na siya aga idi ya miro de nama bela polek koro ya. Napa ni idi megan itu berubah. Ya. Selama ia ko sidrap tali macerama tahu megan itu paja. Magi wakada dua telu ni tahu suruka lega yero ucuk-ucuk ridina. Ya. Loki Pak Ustaz tatulung mak daka idi na je lega nanu tamote. Masa mereka melak perlu nero anak wali tak bapi kina. Nah idi tu saya kita na tu tapiare. Maka kanjak selengkap mana Pak sandalak nak kuro? Engka sandalak na, engka waju kosak na, engka gola-gola na daku. Ayah alam itu gola-gola ni andre Pak Mito ni Pak Biri ngonron na Pak Deni tu kak apa aku tu? Ya. Jadi iro keyakinan melo ipade cengi anuna na sebab pokok iri lalana berkeyakinan ku Allah Taala. Yaitu kalimat la ilaha illallah. Lala sidina hadis bendenge itimbangi itu lino lolisa. Mata nak mopi itu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Unrut takuna kanjakna itu tay komadi cengi pahana apa je pun Allah dipun Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun berubah tahu Yang tadinya menyembah berhala, menyembah Allah yang satu. Yang tadinya orang radikalisme, bangsawan, memperbudak orang, perekonomian, apalagi itu makun raya riolo kasih wae agama itu mana je itu pakala biasa itu makun raya itu ya. Ia tahu riolo ro zaman ro Nabi Muhammad SAW masiri te ko jajang ni makun rai. Bahkan ia ro mecelak tapan angka riwayat ia ro maka de ia ro Umar bin Khattab angka anak dar ni tali na Pak bajuju makun aroni mopi. Pak masiri ya sang angka na makun rai kaya ia ro riolo tahu pahan na maka de ia tu ko makun rai malamma. Dia nulai mamusu dia nulai loe manu malempa maga kumitwe sibak dangkang jadi ro na lecekang jadi ia tu ye idi tu bakun ye mo pa lak dak na sebab takapu ya agama selenge tarakala derajat ne tu iseng makun rai oko agama malabita ya agama selenge ye dia nawat dia nuan itu seng makun rai aja lalu tanuan ibu bapak ye tulung ibu aja lalu tani kong kade tas itu ji amakko ki ye tu adab na ya seng manre kong kaga gade tapoji korobaki puri taka pice-pice na deta si cocoki wi aja na tajapu bawa meni tu kesat deta aja na takada to gaje cukanumu to gaje cuka caramu to gaje pajitu ay amakko bawa ni ye mo kanja tu penghormatan agama ta ko tu makun reye ye maka rajingnya tu gagana tu ko baki ye taneme tu dirasa-rasa iseng lo pasae ye itu makun rai takku di waya iya meloti rampi ku di ugi Pak iya di ugi ya ku mak be ini nak iya na Pak pada je atan na bene na iya padahal istri itu partner hidup teman hidup kita membangun peradaban kehidupan Islam membangun kehidupan keluarga membangun anak supaya kita sukses di dunia sama-sama masuk surga nanti di akhiratnya. Ya jatuhnya mana makun raya Pak li tanggung jawab kimatu kosri mundri ya idi arone marajilak dah je Pak idi tanggung jawab penuh tanggung jawab andrena halala haramna tanggung jawab pakaianna tanggung jawab bolana tanggung jawab pendidikanna tanggung jawab perhatianna mata anak tu ampe tu makun raya di sisa nawa di mak beli balik kulakaina si balikan dananya ya. Jadi ya toro melo yani bu sebab ini kehidupan iya lino ya yondri ye cinampak mi aja tasang meta itu sangen na puluh na tahun ye na ye ko nadapi ni jadwal kematian itu tataki joka na samagi iya ria sange amatiang ang kami mengi teruki kita batowe
angkai taroki ri Al-Qur'an ngero. Ya. Manje barari king kaya malabina pung Allah Ta'ala maka de kullu nafsin dha'iqatul maut wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Tungkat tau tuwo pasti mati. Sediaki dia namanya taje tu pada tu mati mana matu tahu ikut. Ustaz mati tu, iya. Lalu masigi mau tak kau resali wade panatang masigi iya. Mati mana matu kau mak bampingan iya. Iya, na angka guru tak nasi mundi ustaz sih. Ya, mete tatoka tu tapi aja nak kasih wonro de to macin na maulu. Ya, idi ko tu saliwang aja tak capak-capak maka dah kamaki de topa. Iya malah kalau mau tu dia nak pilih tahu. Pas sempaja de na sempaja pak birejama de na birejama tomatoa taulo tengah anak-anak malolo tukang batu tukang kayu pandre ulawa pandre besi. Dia agak nasi saya tu. Ya, nasi saya ngamateng. Tita mo je tu, doktoro, katu doktoro naga mate, doktoro pak bulu pak burah. Aja ya ke ustaz kasih na ustaz mi made. Manu nalalu mi jolo malika boleh maka de di mopi macar-macar di maka tu baga. Saya bersyukur ada orang tua kita mendoakan saya imun di pegawai ustaz maksudnya iya tanya ustaz lainnya tanda ustaz lainnya agak pak amin ya rabbal alamin tapi alhamdulillah iyan ron na nabita talima romopi latu makukoy si sabuni apada tu 45 tahun hijriah ya lah ka bulan Safar ni makukoy Muharram Safar talima romopi tu Mekah talima romopi Madinah manang kaya raw tau sumangat na tau pura tuo mega hanabi mega hasuro tapi dega aga caw labi alim labi na Nabi Muhammad Rasulullah dega aga nabi pura yunda langsung menre sidratul muntaha tarimanya sampajali mawattiwe sangadina alim labi na mega mo parenta yolona mega hanabi si basuro tapi alim labi na Nabi Muhammad Rasulullah adalah khairi khalqihi nabi pilihan sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu alim labina nabi ta ia pusat nama wangi. Ya angka riwayat pura baca ko pura kimak jama alim labina nabi ta talungas se rumah wangi pala limata. Manang ka nabi kanjakna, nabi kasina tapi alena ia tu koto tau mate pa rampir na amatengero, ia koto mate angka ya salai pasuru. Angka baca Korea kalau boleh maka deh Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itappu ya sanna Allah Ta'ala maka cioki okko Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu. Jadi ia tu amatenye ko iyali pole ko baca pasuru ero tabe di ulangi pi ya ko kakamana mati keluargana aja dia tasuri tahu idi naje. Idi pasuru imbota, idi pasuru amureta, idi pasuru indokta, mana tahu isuru nandokta je Ada je lawisang ni dia lawani yang payulang kada. Bismillah maponcok mi. Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Cicapi. Bismillahi ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ipatadang ipalipis kanan na yaroye sebelah kanange legatang ni rupa walun na imon dipulek kucakunan apa ipatadang okoro palipis kanan na yawa caluri na kiburu Ura ni. Pak angkat tu tahu apa suruh. Dia nak korang baca akan baca Mikailu Israfilu Mikailu. Napa na pandai tahu tanah. Dia nak dipakor maya itu dia nak dipinyuri itu tanah sumpan na dua pogoro ingat na. Ya. Biasa wi tata aku maje nang kata pakor melo ka seding isuru pasuru itannya tu ya nasuru tahu jadi lau turu bawa mani lokor fa makadasi matu itannya aja iku sirunai komik jamai salah na irita to iya oi rajin tu aku ko madaring kanu salah me yang parang tanai disuro oi wa tapaka melo i dene ritang katok koro iya jadi mak ipas yani patadang ya rupa lipis kananna ibaca ya sana pengelah ta'ala maka cioki jadi itu amatnya akaci orang aku Nabi Muhammad Rasulullah tanya cilakang tanya ja ya magi pite na tasela ko amatnya
tapatakapui silalona. Ya. Manasanya ramatenge ko biasa mi itu mapatama Al-Qur'an tawe tatta na baca itu ya senge amatenge ko Al-Qur'an pak tungka ayat angka rampe atu tuwongi na rampe situ amatenge matu mondrina ya kongka ayat rampe amatenge atu tuwa situ mondrina ya kongka ayat rampe lino angka tutu riwayat nahira matu mondrina jadi tabe iye talai sara mengaji ki mucet dek milalana tasyasoen talai sara mo si lampa mi mo si pilih mi talai sara iya ya coba nawani lo walingi ji hadiah Al-Qur'an iro Al-Qur'an ji mi talo mutiam mali te yalito iya tatarik ko sadena pak berserta tatarik ko meja tengata mengaji ni cedek ko ilei pura subuh si lampa mi ya ule ya natu engka tu kok yang penting de na labo lalana tasyeso de tengaji rogi gitu rogi ki. Nah sebab ia Al-Qur'an ni pak burah. Malah bila ada itu Al-Qur'an mau cek dek mi, ya kau dek tulai si di jusnya narona si pilih dua lampa si lampa aja tapalabo betul lalu tas sesuai. Nah sebab okoi romun ro persolak bato itu di agama tak. Jadi wajib hukum na tu mengaji. Mak bicara akhirat ki, engkau penjelasan akhirat koro. Mak bicara mati, engkau di penjelasan matenya. Penjelasan atau matapai engkau toi. Andron atau matapai, mak tu engkau tanda jolo desi seng terjemahan nah. Ya, asal terbaca ni jolo, yang penting terbaca. Mak pamule, mak tu ni Jumaat ngaji ni surah Al-Kahfi. Ya, baca sengadi pokoknya asoso mengaji ki. Aja jolo tolok aga mana je repai ki ya harus di melo kak makutane ya tahu ko ye irahira ngami tete kulino we maje nang katau taliran rato mana je pada tau liwe la de repana aga mana ya lino termi senang ye tau angka aja naliwa mo repana daku kendri je melo ya tau we ye we aga paje tumalapo na dena je nerule pake mana ngagagewe kung kanoto na tak dua kuro dewi sengoto na miga beli bulana na papiru makro daku engkau tiaro tu, teluk ko jauh bulan atau ina liwa mana aja repan ye, dia kacu je kau galungi pak, mak dompe wani, ye, dah pura kak lalu ye ro, tete asirani kapa setengah na 10, angka mopi kursi lunya dah kui, aga mana je, iya pentilak dak mana, pada mana kau ni pasang kibaja termi jo, senang je, iya lino ye pak ibu termi senang, pak lay jamin ni je tu dalek ta. Kaya jero dale tali pakatulu-tuli tau Makan ni je gagagana makan ye ga. Ibu aja lalu tak dari kita je kolino. Idi je tali pandrasai laket tapi galak da bici-bici ni tuisang makun rai. Ye, ba. Milu ije lifestyle sel cek de ye maka dade. Milu ije tu pala yolo akhirat. Akan aja lino milu tanulak da ye nanu me misalah itu. Ye. De gagagala bawa-bawa itu nupure pasi pulung. Ye. Tapi ya kong kagak tak kita purang tak pakai atta si lampa dua lampa kedua ni tak biring si jai tu gagetu tak biring aja na buru kiki idi tu matu itane ko serimunri tas kami ya lino final ni ya ko masales tata tuwo ti semoga je akhirat sama kutana ka jolo ko ya ro akhirat saya gon roang aga Kigame tonri koro. Kega talabira masenangi okolino denang katamalasa madisingi sehat tutuki dega aga persolata tapi ya matu ko serimunri tama kirana kalai callaki mana nunga dega aga pajana aswan nili kerwet deto kekal selamanya sidi atau kega talabira sederhana atau tuat tak kolino senangi tapi tamaki suruga. Yang ketiga kega talabira seha ki okolino makanja keadaan tak tuo ipatamatoki suruga kega tapile ko talue. Iya upaca purange. Tonga moga musing mari to air musing ada air tadi ku bawa sini to air bawa sini jolok minum aja jolok cinampak napa pater oh ada air situ oh ya tapi di minum aja jolok cedek tanaiki tapakan jaki tulina melo kita masuruga
Pakanjakin ko pa din na matesa di. Nule me tamar na kero. Maga tu di manang me kita masuruga. Melo mo kita tanggung resiko. Magina. Ate kisija da mubah. Agar risiko na tayo kumita masuruga mati. Mati patawi jolo. Pak deka suruga kolino o kami akhirat to. Jadi siap masuk surga juga siap tanggung resiko. Dia jadi temati ragu-ragu ngopi kapan? Iya. Maksudnya bukan mati sebentar malam, tapi ibu siap mati. Aku kira mau jaya maku matutu tapi ajak jolo. Dito kada matu ko subui. Dito pa tandra jolo mak dalam mak malam mopi bangsa 20 Ramadan. Pak Ramadan itu bulan yang terbaik dari seluruh bulan. Ia nang kaaya rampi tua tuonge angka tu itu sidapin esenge amatiang nasaba contohna ia nang kaayat rampi lino angka tu penjelasan akhirat contoh Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa sih? Wa fil akhirati hasanatau wa qina adzabannar. Begitu Al-Quran mudahnya kita pelajari, mudahnya kita pahami, karena memang dia untuk kita. Al-Quran itu wahyu yang tersusun rapi, indah, yang dipelihara, bukan manusia yang memelihara. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Qurannya, mitananya itu nama solang itu Al-Qurannya, coba dia napiari pengolah ta'ala. Maka maka sinang kaya sa pengolah ta'ala piari, weh, letu makokoy, degaga kita nulle bertahan makorong alikat dapuran na yaro nabita, malikat dapuran na yolone yaro kami mana ayak nono. Si sabuni apada tu 45 tahun iro Al-Qur'an demo pagaga perubahan na. Degaga pure mancajita nancajiya, degaga mancajia nancajita. Pure munresi bersina na punrewe tolino na saba angka okko surah Al-Hijr. Surah ke-15 ayat 9 makna inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Alena pungla ta'ala panonno iro Al-Qur'an iro alena to piarai. Yaitu Al-Qur'an di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada lagi nabi diutus sesudah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, tidak ada lagi mukjizat yang bisa turun sesudah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan itu Al-Qur'an Pak Bu bisa dihafal. Mungkin ada anak tak di sini penghafal Quran. Ada bapak-bapak di sini ada cucunya penghafal Quran. Karena sekarang ini yang menjadi tenar penghafal Al-Quran. Bisa dihafal itu Al-Quran setebal 7 cm, 10 cm. Begitu hebatnya itu Al-Quran. Bisa tersimpan di dadanya. Ada orang 7 tahun sudah hafal Quran, 10 tahun, 15 tahun, 18 tahun, 20 tahun. Begitu hebatnya Al-Quran. Maka ceramah kita yang selalu kita mau sampaikan bermuara kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini tidak boleh dibantah dan nyata di lapangan. Contohnya renak masalah kematian yang rampe-rampenya makanya Qulillahu surah Ad-Dukhan. Qulillahu yuhyikum summa yumitukum summa yaba'atsukum ila yaumil qiyamati la raiba fihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Alena tu pengelata la patuoki. Yero milomano yaitu yasange alhamdulillahi rabbi ar-rabbu itu adalah tauhid ar-rububiyah, tauhid penciptaan. Alhamdulillah ar-rabbu itu penafsirannya 3. Dialah Allah pencipta. Alena pengelata la maki buaki langit dan bumi beserta isinya apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah pencipta paten. Allahu rabbukum dzalika Allahu rabbukum khaliqu kulli syai'in. Demikianlah Allah, Allah ar-rabbu 2. Siddi lafzul jalalah, siddi ar-rabbu begitu menguatkan bahwa yang dikatakan pencipta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
dan pencipta yang paling sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia Allah pemelihara, dia memelihara kita. Kemudian dia Allah yang memelihara kita, dia menciptakan, dia memelihara kita, dan dia mengatur kita. Ampai itu kolino ye, makanja atu tuang ye kolino. Dia tunang kena terlambat matan semu ba korwat itimorang dia tunang kena melo mu ba ilautang nasaba tundru ko pungla tali itu matan nasoi itu tali siselle wani si bawa asoe angkatasi angka bulu pungla tala mana lanre makanya siklusnya kalau penjelasan tentang antariksa itu bagaimana ribuan bintang yang beredar begitu cepat berbelok-belok tidak pernah bersentuhan dan tidak pernah bertabrakan karena membahayakan bagi manusia itu sendiri kalau bertabrakanlah itu apa-apa yang di atas. Dan prioritas utama di dalam kehidupan penciptaan dunia ini didahulukan manusia. Idi pokok. Sampai itu tahu ya kode nanologang apa tirong atina ya natu yasa tahu macilaka. Dia na mau pokok pung Allah Subhanahu wa taala angkasi dinikmat. Dia na bagi talay, dia na talay pung Allah taala, dia na bagi ratay pung Allah Subhanahu wa taala. Ia na tu nikmat tepa. Iri di syukur kila dako pung Allah taala menumpang ia je tu ditolinoe. Tu menumpang mituo. Lino na pung Allah taala yung rimonro. Matanas so na pung Allah taala ipake. Ang kami mani ruto jaji. Ang kami ni galungi lo timorang he lo lauta lo watta tu jaji. Yeah. Ang angin na pong latale pakinya ipa we na pong latale yino waswan ni le karwe siaga ni tanah ye ampai tu kong katau dia na melo masampaja dia na melo suju ye na tu ya salakanuda ye ang kakamataw ya salakanuda ang ayat ye disang lakanuda innal insana li rabbihi lakanuda majapusitungan na innal insana inna non taukid sakila sitongan na itu yang taulino denis sangi mat terima kasih li rabbihi loko pung Allah taala ye naro ya sangi lakanuda nya tabe milo dampangan kamane dia salakanuda oke umpamanya namo tu lakanuda asatta kom masam pajamuki tanya lakanuda asli itu ya sangi lakanuda asli iya ko tutung para edeje gaga tali repa ba mataru tidak tahu berterima kasih padahal aga tujuan tak tuori pungulata aga napatoki pungulata ala kolino lengkap makomi nomor sidi idi anca jingat tamakanjai laqad khalaqnal insana fi ahsani takwin natan rongi pungulata ala dua buah-buahan dua to kampung maka deh laqad khalaq watini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana iya je rositongan na iya lo palatu-latu mi aya iya ko melomita we mengkalingi aya na pung Allah taala biasa tu pangkat tu tau makadang di paje idi ne rule lo masigi di paga pakedo ni ga tau tataja pakedo ki alasa buntu mi tu ye alasa tau tiame mami kapang ye madari tu makada to pak ye tu loy masigi itu macinda mana je tahu itu ia sange fitrah kesucian fitrah keislaman fitrah menyembah kepada Allah subhanallah wa taala ada di jiwanya orang karena kita ini sudah kontrak dengan Allah waktu tak melo jaji telung pulang 10 sona 120 sona ya 3 kali 4 ikapairo tapatapules sona ikatal di 3 kali 4 120 hari lai pasat dani okoro waktu na melo ya lengi nyawa di surah ke-7 lampe-lampe je cara mai paya pak dena pa dia di rumah saka-saka cara mai tapi si roi-roi manamu itu ya matu capak na tu meka karibang maka je perri te ko melo imati tu na diga tepe na ya tu tahu talina sami santai-santai ya lino biasa-biasa mi pada to hati-hati ya terutamanya pada alemi je perlu pikiriki ya sampai jam mengeribi paca pura kena kapangi mati nak je kapa palawangan na isa siba mengeribi upa je kudapi subuh betul ya
Dito to tas sila da tu koli ngerami tu betuan na datali to sadia memang mo. Ya. Jadi iya upan na tuwo yarona ami mga natutuan di okko lalam petang lay tanaiki ko pungulata la makada alas tu birobbikum iya tu yasang maki pungulata ala ang kami malay bawa pole ko lalan na watan na tumatama lebita indo tak. Na tanaiki pungulata la koratun yang pe tu nyawe penting. Aga tabi utanay ki aga silangan na tau mati si ba tau tuwe. Nyawa na mi tau mati di gaga. Ang kamu aja nang kamu tak na do cilin na mata nang kamu nami di toga lagatu ko diga. Aga pale nyawa ampa itu maka soli angkat ni sangi nyawa. Dua tu maka soli kolino nyawa si ba tappa. Ya kung kataw malampis sunga na din nalolonga apa tiruang bahaya to ya tu tahu itu. Na motopik ko tanre na tappa na ko dena na kinyawa dena na beribadah itu dena na kasiwang ya lay goso pa na mapacing lay doko pa tun talol taan auratnya ya tapi yang kataw tali dena melolo monro kumunrin na imange tajamui kanang kamatu ya tunay patama ko tu dan yolo na sisang imang yung diktaru ya. Tabi Pak ya kupang kajian itu termasuk ini Masjid Ar-Rahmah setiap malam Jumat pengajian. Saya tahu persis itu orang pengajian ini banyak perubahan weh. Dia baca caranya. Dia pasal itu metekku na weh bila-bila aku boleh berhenti. Malas itu pun nak motor Pak Mito kat terlambat. Tama-tama cek jadi 5 menit 10 lah. 10. Ya. Jadi ia tu yang emas sumpah fitrah. Maka dia pun Allah Ta'ala alastu birabbikum watuna iya pak iya tu tampu na makun raya tabi pak oki mun kelebihan na makun raya ampe ulang ni pak maka dia tabi pak bantu ki uku ibu ya ulang din rai di ogi ma bene me aja kasih tapuate makun raya ya kot jago kita sengaleta loki pasai tak balancah ya idi lo meliagaga idi ya iya, lo kita coba-coba ya sengi mak balanca ku tasam mengam agak nanti ro ma pasa ba ini nanti di 300 sabu 500 sabu lo ni rita jagota. Ya. Titi itu kasih makun reye pak tak 2 jam macam ni. Ya, besok perhatikan je. Ya. Kak we kin romana ngi lo lakai na ye. Ya. Nale na kasih mako na 5 nang ya roga pak meli pasikan na kana mako ako matu pak ya lakai kuwita maincung. Itu nongi bali dia nagis-gisay iwatengi bali dia tu nanri manu kapa melo nanri talip batene tu makun rai tu pak peduli kang perhatikan tabayangkan itu sangi makun rai mengeru ni laken nama tinro tali pusimu pide mati aga sarapan pagi na lakai ku baja ye angka loka dega boka kasi goreng iro ye maka tu kasi sangi makun rai pak ye aja lalu tatasang maka data sa kami dene jampa-jampang ki idi mitu melo jampangi lada na diga kesempatan. Ye. Alena lo pasai ma balanca. Mali bale, mali agaga. Lisu lo pasai alena si sasiki balewe, na nasu balewe, na patala balewe si ba madeci. Dega aga tun de coba ya kapa makada andri manan jolo ko tu engka pamusesa na pampatena pala kor mejange. Na palena manang angke uluna, angke tangana, angke kona, pura siro na pandresi. Aronewe na sorobawa mi ronrena. Tenaga yeah. Alena lo pasai alena ma sasibali alena ma patala andreng alena ma bisandreng alena ma sessa alena ma daku sessa alena ma pel alena ma sering alena ma starika alena ma mengidang alena ma tampu alena mimana alena ma piarana alena ma piara bunga-bunga 10 5 tulle pak bantu ki kasih tatulung ya pak ya cara main sederhana itu pak zaman aja itu cara main maka watang ya iya gagai pak ya ujaman nih ya padahal doa aku aja nih kalau pas saya pak ya pak deh iya tuh stasi yang kata bahayana dia na cocok na cara maka dalena dia na jamai ini jalo lai sakit ko sorimun risi bawa piranaka ya daku kangi kolirina ranaka ko masalah itu aja tangga ustaz menyam maka pak mata yang sang ustaz pak ya. Idi me tu maka damanya merita tojo-tojo macarama. Iya cara me magampa mulai pau. Iya na tomon rumah ko. Iya idi manya mata teng kalinga bacara me ki pigau ita pigau ide ta pigau ide toga tuntuki. Dia na pa di ustaz se.
Tanu becangi jolo ayatna, Pak ayat sih. Ya ayyuhalladzina amanu surah Ahzab surah 63 sekitar segitu 62. Ya ayyuhalladzina amanu kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Pengulah ta'ala cecetannya tolinoy. Sini na to tepat na pengulah ta'ala aja mu pawi ku dia mulai jamai. Ni kada maksud yoro pacar mah. Kang idi deto tamete teng kalinga mi. Aga yoro nasang kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Na cecela da pungala taala tang kalinga kabura maqtan indallah. Taneto lino cecai, taneto men kalinga carama punelino. Pungala taala na cecela da pungala taala to macep pawi de ni sepigawi. Wah aja lalu kasih pai di ustadz ya no pedangin abunga na ya kong kana tata suruh ni mancaji imam maka rajinya tu sang macarama ya iya je tu carama gampang mo pau pigau kena ya ronda wasangnya maka dah tak coba-coba lo apa saya ku tas ngali ta jago ya loki idi na maka dah agan na jama-jama makundre ku boleh sirap pamiro loli son ni tu ku dah purangi sirap pam aku ke 20 mil loli isu 40 ni meter ya tu iya. Tapi Pak Tanoni cek dia ada keseimbangan supaya kasiro ibu malewa-lewa cek dek. Ya, ini tu penggawana. Ya kau di deta nenangi buru itu. Ya. Tak buru kan itu kasih indo anak tah. Ya. Angkata maka dah aga ya resangi matampu mengidam mana. Zaman memang bah kau meki coba alaki kaluku. Aja no kuat tata sio kau mau salengkata nama tada. Salepang yero asira ulang 10 sona. Tasyo mereme man ako aja tak talagay loki pasay loki botinye loki madompe loki galung ta cobay matindro ki aja talagay makanya we nagatang aja kalau ke moto ki makoti sangi begitu hebatnya Islam datang bukan menyia-nyiakan namanya perempuan ya rona makanya lisu itu ya anu makanya kanja oko di tolinoe idi mana na parnongi pungulah ta'ala gagay okulino. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Majepuyaro pungulah ta'ala na landro itu linoe si bawa landro kami nama kanja. Sininna agaga makaya kanja kulino dega cau kanja imulele nesang itu lino. Yer yemele pudang itawe. Nasang makada biasa-biasa miya linoe. Ye. Weh, waktu na tawe Pak gerak jalan, kemana tuh gaya-gaya ku tuh? Ya, tuna 17 Agustus ya lah bae. Ya ko denang kata macawa lo ni mita tau pawai. Mako tu modele na yasang taulino na jamamana sinin na urusannya kulino. Dan ini bukti nyata bahwa betul-betul kita diprioritaskan oleh Allah, dilengkapi dengan akal, pemikiran, mata, model, bentuk tubuh, organ tubuh, otak, hati, hidayah dari Allah. Begitu Allah mencintai kita supaya kita hidup di dunia senang dan tenang, nanti di akhirat kita masuk surga. Ya kung katong makada alena melo tamaranaka, alena toman ya tu melo Pak, ya pungala tala, ganna ni bate na kasi landro na landro decengi. Nakibuar ngi lino maka kanja ya koy bace roya na makada maka je ega aya bu melo pudangi ya tak to bimo ka ci cepah ya ulah-ulah pemang ya. Pak iya game pentilada ipaletu nasa magi pentinero game milo ilai pake tu ye agame we okon roci nampa untuk mencapai tempat yang terbaik ya. Upo dame mani ya ko masalah sales tat tu ko yalino tu 2 milyon melowi dena pada tu kolino serimundi makade ya ko nececak kita ko palopo tolo masambah tolo pinrang tolo mamuju tolo palu megon royo ndi makacalla ye yer suruga ya kuna salai suruga aja na tasapa ye kendi lo aja ro pada roni na dia gaga DJ gaga itu ko suruga sapa-sapa DJ gaga na aja na takut tenangin kan ikut tumak boo singu korona karo ye pura sila itu mo sina ini yang menjadikan kita prihatin terhadap diri kita sendiri sekarang ini waktu semakin dekat umur kita semakin dekat. Ya katakanlah di sini kita sudah ada 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tapi di milo dampang ako temu-temu lebiku. Iya ko to malolo, duan rupa mo natajat tu. Nataja ngali na mati,
natajatole na motoa. Iya ko tu motoa na pada ya iye. Cidi mani tajang. Ya kupura ni aja mo tamaranula na makada jaja poku. Nenek ni tu nenek ni. Ya ko nenek ni dia nak mundrina amat mani ba mundrina itu. Jadi tidak lama kita ini mati. Kalau sudah nenek itu orang, itu tidak lama akan mati. Nah, inilah yang kenapa ceramah selalu kita ulang-ulang. Karena ini kebutuhan, ini penting. Kenapa ceramah penting? Penting sekali dipakai dalam kehidupan. Bahasa naruna orang bunga emak deh. Tapi, ya rukun kamu paanu tapiara-piara takurang-kurang ini. Terutama ya kesyirikan. Ya pokok lada ya. Pak. Di pajak tu kamu apa tak cidi-cidi ya nasak magai iru ini jajahan Hindu ki riolo iya nenek tak kasih kecucu bawa mi ya kolej jajak itu macu bami ko penjajah pura kita jajah bangsa Hindu megala ada tu ya itu ko anak malajang ya ko angka kesyirikan tak boleh maaf kadi aja mojo lo tak pajai ko dia tulai tak cedek tak sedikit sebab itu kaki aku makura ni marat dinya ilaga tu ya ko dia tali pengajian tapi yakin nga iya lega ya nuna tahu angkat tahu cau iya tu nasa magi memang itu cuma batil ya dia tu gak tahu bos sama sempajang dia tu gak tahu bos sama sumpelori pengelola taala ya yer ya senge dua telu apa 5 6 niro ya majami lo po alamak na ronrong ulaga biasa mije bocok ranjang maka datala sisa nusas wala ni pale ya la ni atari Al-Qur'an maka kanja ajujati lala itu cuma paham yang miring yang tidak mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan kita ini karena masjid rahmah ya bismillahirrahmanirrahim sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala dan rahimnya dia tuangkan kepada kita semua sehingga kita menjadi orang beriman dan orang soleh dan soleha. Tidak ada ujung-ujungnya orang beriman kecuali kita akan disiapkan masuk surga. Nanti pekan depan atau satu kali bulan-bulan yang akan datang saya akan sambung ini bagaimana Allah memuliakan orang beriman di dunia dan memuliakan nanti di akhirat. Kalau di dunia ini tidak ada cita-cita, semuanya semu. Ya. Makanja aku tu mako kapang, makanja aku kamaide. Isalai mana mo ya tu. Ya mo tu masus sama gaya ganna. Ya aja mo jadi tala ada meniter maka dia mega gangar senna kapa belum tentu ya tu. Wadi jaji mega tu renah. Ya. Ya dia menyami sa di kota taman na masjid na Allah Subhanahu wa taala insyaallah barakallah. Manusia matu ko mitala da iya na nasabari matu dia situ bika. Jadi terima kasih banyak kesempatan yang terbaik. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam surganya dan diterima segala amal soleh kita, diampunkan dosa-dosa kita semua dan anak-anak kita dijadikan anak-anak penghafal Al-Quran yang insyaallah yang akan mendoakan kita setelah kita lebih dahuluan meninggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal jannatul firdaus a'la. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma bi barakati lailatina hadhihi ajib jami'a du'aana ya rahmanu ya rahim irhamna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wahai Allah, janganlah aku jadikan musibah di kampung kami. Turunkanlah keberkahan, rahmat dan karuniamu atas keberkahan dan cintamu kepada kami semua ini ya Allah. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Engkau menatap pesalah tak dan pengiki, engkau tupat tuju insyaallah pulikum ya ayam malabina pengulah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.